Umukoro gwatebekanisibwa ba Ride Africa gwayitabwamwe eminyeto n'abakuru kandi habamo kweshongora kora emizano nk'omuringo gukorabyaho ubutumwa obugenderire kurwanisa obutabanguko mu maka kugambira ensingato zitahezazo basobole kukozesa obwire bwabo kandi ebisembe byabo bakozese kurungi productively, but also through the same engagement ensingato zino zibansobora kwetunda kurora what they can do and at least get an income. They get the benefits from their talents. Causes of violence nyingi ezituletera ebizibe waka ewaffe gye tuva. Kati buli omu yandi badategera nti kyekireeta obuzibe waka. Ifa ngaze semake waka nze taata. Obuvunaanyizibwa bwange bwe buliwa. Obuvunaanyizibwa bwange nga taata nino making sure nti abaana balidde, abaana basomye, abaana babajjanjabye. There will not be out wajja kubeera domestic violence waka. Omwana, you have a role to play. Emeteekateekere mibi n'emwe aha nshonga ezirikureebwa kuba niziinegyeza obutabanguko omu maka kandi abatuura bashabirwa okuteekateeka aha birikureeta obusingye omu maka gaabo. Tubeereko ne mindset change. Ebirowoozo byaffe bikyuke. Tugambe nti buli kimu kisoboka. Nga olabye abamu bayimba wano eno gambe nti if I can concentrate here in future sobola kufunamu. Very many musicians mbalabye wano nga batandika mpola naye ekintu yino kyagala mufuna bulungi nogambe nti wano Uganda obwavu bwe buli fine no you appreciate nti obwavu bwe buli naye kati tubuvuddemu tutya. Ripoti ya polisi y'omwaka oguhwire neyoreka ko emishango 1681 y'obutabanguko bw'omu maka omu ihanga lyona yahandikirwe. Omu district ya Kabarore yonka polisi negira ngu emishango eri hagati ya 10 kuza hari 20 ey'obutabanguko bw'omu maka nehandikwa buri sabiti. Gasha kwa Jona ntusingwire.